imwe atatu ati muyazane arayatubura. Yesu Kristo ajya gutubura umugati. Ikaze none wewe kanze subscribe kandi we tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye. Gusa kuri uyu munsi nkundira nkwinjize ku muhanzi bita Bruce Melody. Niyo mpamvu mfashe n'umwanya kugira ngo tuganire kuri bimwe wamenye ku muhanzi bita Bruce Melody kuri uyu munsi wagize isabukuru cyangwa se anniversaire. Ni ibintu byinshi turi buganire, harimo amateka akomeye ya Bruce Melody, ibi hatazibagirwa mu buzima bwe ndetse n'ibibazo yahuye nabyo ndetse na achievement yagizeho mu buzima bwe. Ni umuhanzi ufite inkuru ndende ndetse n'inkuru itangaje kandi nababaje ku ruhande rumwe. Gusa ku rundi ruhande inkuru yatera benshi courage kugira ngo bakomeze gukora bagere ku bintu bikomeye. Gusa ariko mbere ko dukomeza kandi subscribe, usige comment na like, tujye tubana buri munsi. Jye uri kumva kuri mikoro ni Philox Aime, umwana wo mu ntara. Gusa ariko ushaka no kunkurikirana kuri platforms zitandukanye, haba Facebook, Instagram ndetse na TikTok, hose ni Philox Aime promoter. Reka nkikaze mu kiganiro cyacu. Ubundi umuhanzi bita Bruce Melody twamenye kuri ayo mazina, gusa ariko amazina y'ibwite ni Tayiwacu Bruce. Uyu ni umuhanzi wabonye izuba ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu 1992. Uyu nguyu amazina twamenyeho ni Bruce Melody cyangwa se akazina Munyakazi. Uyu ni umwe mu bahanzi kugeza kuri uyu munsi bayoboye muziki nyarwanda ndetse umwe mu bahanzi bakunzwe na benshi bitewe n'ubuhanga ndetse n'impano yifitemo. Uyu kandi ni umwe mu bahanzi tuzi begukanye icyo bita Primus Guma Guma Superstar, ayegukana season ya 8, murabyibuka neza mu mwaka wa 2018. Gusa ariko nkuko nabikubwiye amazina y'ibwite ni Tayiwacu Bruce, wabonye izuba ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu 1992, avukira mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu musore akora injyana ya R&B cyangwa agakora iyo bita Afropop cyangwa Afrobeat, akajya gerageza n'injyana bita jazz. Kubera ubuhanga ndetse n'ubushobozi bw'uyu muhanzi, bimwe mu bintu bituma akundwa na benshi haba imbere mu gihugu ndetse n'inyuma yaho, ni uburyo muri izi njyana zose ngarutseho azisangamo kandi akaba ari umuhanga. Gusa ariko mu mwuga we icyakora uyu ni umuririmbyi, akaba umwanditsi w'indirimbo kandi akaba n'umuntu uzi ko acting mu mavideo cyane, kimwe mu bintu abantu bamukundira cyane. Gusa ariko Bruce Melody ni umwe mu bahanzi mu gihugu cy'u Rwanda bakundirwa na benshi uburyo ari umuhanga mu cyo bita vocal. Uyu ni umuhanzi ndi kubwira bita Bruce Melody. Mwibutsa yuko yatangiye gukora umuziki guturuka mu mwaka wa 2011 kugeza kuri uyu munsi. Uyu ni umwe mu bahanzi bakomeye. Mwibutsa yuko afite umugore babana banafitanye abana uwo bita Catherine Umuhozi. Iyi nkuru ndaza kwigarukaho twenda kugira ku musozo ibijyanye n'umugore w'umuhanzi bita Bruce Melody. Uyu nguyu turi kugarukaho muri aka kanya. Gusa ariko icyo nakubwira kindi, Bruce Melody ni umwe mu bahanzi bashinze icyo bita Igitangaza Music Record. Iyi yari label yashinze maze afasha abahanzi batandukanye, harimo nk'uwo bita Kinisore ndetse n'umuhanzi bita Juno Kizigenza. Ubu kugeza kuri uyu munsi aba bahanzi Bruce Melody yazanye mu gakina akabageza ahandi, ubu ni abahanzi bashininga cyane ndetse banakunzwe na benshi. Mwibutsa yuko umuhanzi bita Kinisore yahoze aririmba mu itsinda bita Yemba Voice, ni itsinda no musore bita Kinisore yaririmbagamo. Gusa ariko byaje kwanga birangiye agiye mu biganza byo bita Bruce Melody. Ibi ni ibintu bikomeye umuhanzi bita Bruce Melody ashimirwa kugeza kuri uyu munsi, kuba yarazanye umuhanzi nka Juno Kizigenza ndetse n'umuhanzi bita Kinisore kugeza kuri uyu munsi ukundwa na benshi. Gusa ariko Bruce Melody kugeza kuri uyu munsi abarizwa muri label bita 155 EM iri munsi y'ibiganza by'uwo bita Coach Gael. Uyu ni umukire tumaze kumenyera mu gihugu cy'u Rwanda, uwo bita Gael Kalomba, umwe mu bagabo bakomeye cyane ndetse afite n'ibikorwa bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Mwibutsa yuko uwo bita Coach Gael niwe washinze icyo bita Kigali Universe. Ni kimwe mu bintu bikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo nabyo tuzafata umwanya tubigarukaho neza mbigusobanurire neza. Gusa ariko Bruce Melody nkuko nabikubwiye mu mwaka wa 2023 nibwo yaje gukora ikintu cy'amateka kugeza kuri uyu munsi abantu benshi bamushimira ndetse banamwubahira. Nibwo yakoraga collab n'umunyajamaica bita Shaggy, ni indirimbo bita When She's Around. Iyi ni remix bakoze y'indirimbo yari yarakoze bwa mbere maze ayikorana n'uwo bita Shaggy, imwe mu ndirimbo zakoze amateka ndetse n'indirimbo z'ibihe byose ku muhanzi bita Bruce Melody, kuko nawe ubwe ku giti cye ni ikintu atazibagirwa kuko yakoze amateka. Gusa ariko nkwibutsa yuko mu minsi yashize aribwo yaduhaye icyo bita album bita Call for Generation, ubu kugeza kuri uyu munsi ikomeje gukora amateka. Gusa ariko Bruce Melody yavukiye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, avuka mu muryango w'abana 4, umuryango wo bita Nibihangana Gervais ndetse n'uwo bita Verene Muteteri. Aba ni ababyeyi bibarutse umuhanzi bita Bruce Melody. Gusa ariko umubyeyi w'uyu muhanzi bita Bruce Melody dukunda turi benshi, mama we bita Verene Muteteri, yaje kwitaba Imana mu mwaka wa 2013. Ni kimwe mu bintu byashegeshe umuhanzi bita Bruce Melody bitewe n'uburyo twagiye tubibona mu biganiro bitandukanye yagiye akora, avuga ko ari ikintu cy'amateka atazibagirwa kuri we. Yumvaga yuko byinshi ari kugeraho muri iyi minsi azabigeraho umubyeyi wa gihari. Gusa ariko soko byagenze. Gusa ariko ndagira ngo twigarukire ku buzima bwa Bruce Melody mu myaka yashize. Bruce Melody ni umwana wize muri primaire bita Camp Kanombe Primary School iherereye i Kanombe n'ubundi. Gusa ariko Bruce Melody secondaire yahizaho bita Rwamana Islamic Secondary School. Uyu muhanzi bita Bruce Melody kugeza kuri uyu munsi iyo turebye ku bijyanye n'amasomo ye ndetse n'amashuri ye tubona yuko primaire ari yo ngiyo yize na secondaire ikaba ari aho ngaho.
gusa ariko nkundira nkwinjize muri Bruce Melody nyirizina nk'umuhanzi. Uyu Bruce Melody yamenyekanye mu gihugu cy'u Rwanda binyuze mu bintu byinshi bitandukanye, gusa ariko Bruce Melody yatangiye akiri umwana aririmba muri korali, atangira gahoro gahoro umuziki awukunda, benshi bagakunda ijwi rye. Gusa ariko Bruce Melody nibwo yaje gusohora album bita Tubivemo. Iyi ni imwe muri album zavuzwe cyane ndetse zinazamura izina ry'umuhanzi mu gihe bitari byoroshye, ari hari abahanzi bahanganye nawe kandi banakomeye nk'itsinda bita Urban Boys ryari mu bihe byaryo, ndetse n'iryo bita Dream Boys ndetse n'abanzi batandukanye nka Christopher. Gusa ariko Bruce Melody yakomeje guhatana, arongera bakubita indi album bita Ndumiwe, ayisohora mu mwaka wa 2013. Gusa ariko tugeze kuri album bita Ntundize yasohoye muri 2014, byari ibintu byabaye nk'ibintu binini. Urumva umuhanzi muri iyo myaka umaze gushyira hanze album zingana gutya. Gusa ariko nkwibutsa yuko Bruce Melody yari ari muri label bita Super Level Music. Iyi ni label yabarizwagamo n'abandi bahanzi batandukanye nko bita Ama-G The Black. Murabizi neza iyi ni inkuru ndende nayo tuzagarukaho babwira uburyo byari bimeze muri iriya myaka. Gusa ariko nkwibutsa yuko 2021 mu kwa kabiri Bruce Melody nibwo yaje gutangaza yuko yasinyiye iyo bita Cloud9 Entertainment. Iyi ngiyi yaramumanaginze igihe gito. Gusa ariko mu mwaka wa 2022 amasezerano barayahagaritse, maze ahita akomereza mu yo bita 155 EM umugabo bita Gaël Karomba aka Coach Gaël, n'umugabo tumaze kumenyera mu gihugu cy'u Rwanda. Bruce Melody n'umuhanzi yagiye ukora amateka atandukanye, agenda akora ibintu byinshi nkuko nabikubwiye. Yakoze album bita Ndumiwe yasohotse mu mwaka wa 2014, asohora iyo bita Ntundize yasohotse mu mwaka wa 2014. Gusa ariko nkundira twibuke ku muhanzi bita Bruce Melody abahanzi yagiye akorana nabo korabo bakomeye kugeza kuri uyu munsi benshi birahira. Bruce Melody n'umuhanzi wakoranye korabo n'Abagande, akorana n'abahanzi bo muri Tanzania, abahanzi bo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Bruce Melody n'umuhanzi wagusaba munini. Nkibutse yuko Bruce Melody mu gihugu cy'u Rwanda yakoranye nabo bita Urban Boys, akorana n'abo bita Queen Cha, JC. Tugeze mu Bugande yakoranye n'abahanzi barimo Shiba Karungi, Paraso, B2C, Fik Fameka. Mwibutsa yuko Fik Fameka bakoranye indirimbo bita Bon Appetit. Indirimbo ni indirimbo abantu benshi bakunda, indirimbo nziza cyane. Gusa Bruce Melody n'umuntu wakoranye indirimbo no bita Calligraphy Jones, indirimbo bimurayizite sawa sawa. Gusa ariko Bruce Melody yakomeje gukora. Gusa ariko hari ikintu cy'amateka kitazibagirana mu buzima bwa Bruce Melody ubwo yajyaga mu cyo bita Cook Studio, kimwe mu bintu by'amateka niwe munyarwanda wabashije kuyijyamo mu bintu bikomeye ndetse n'abantu benshi batakekaga. Gusa ariko Bruce Melody ibikorwa bye yagiye akora mu muziki ni byinshi cyane. Mu mwaka wa 2020 nabikubwiye Bruce Melody nibwo yafashe uwo bita Kenny Solo na Juno, maze abashyira muri label bitaga Igitangaza Music. Kugeza kuri uyu munsi n'abantu bumva bakumbuye. Gusa ariko nkwibutsa yuko Bruce Melody ngo wabarizwa mu yo bita 155 EM. Gusa ariko 2023 Bruce Melody nibwo yaje gukora collab y'amateka ikorana n'uwo bita Harmonize, umwe mu bagabo bakomeye muri Tanzania ndetse bashyirwa mu myanya 3 ya mbere. Indirimbo bakoranye bita Zanzibar nimwe mu ndirimbo ikomeje gukora amateka. Nkibutse yuko no mu minsi yashize umuhanzi bita Harmonize ndetse Bruce Melody n'indirimbo baperforminze mu cyo bita Trace Award cyatangiwe muri Zanzibar. Gusa ariko Bruce Melody nimwe mu bahanzi mu gihugu cy'u Rwanda bubahirwa na benshi, uburyo ari umwe mu bahanga bakora collab ndetse akazikorana n'abahanzi bakomeye. Kugeza kuri uyu munsi mu gihugu cy'u Rwanda niyo twavuga yuko ari uyoboye abandi. Gusa ariko Bruce Melody muri uyu mwaka turimo 2025 nibwo yaje gusohora album bita Careful Generation y'indirimbo nyinshi zitandukanye. Gusa ariko collab y'ibihe byose ndetse n'amateka iriho ni collab bita Beautiful Fire, ni indirimbo yakoranye n'uwo bita Joboy. Gusa ariko Bruce Melody tubona buri munsi kandi tunakunda, n'umwe mu bahanzi bagiye begukana ibihembo byinshi bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nkuko nabikubwiye yaje kwegukana n'icyo bita Primus Guma Guma. Gusa ariko siyo yonyine, Bruce Melody n'umwe mu bahanzi begukanye ibihembo bikomeye ndetse bana nominated mu bintu bikomeye cyane. Mwibutse yuko mu mwaka wa 2014 Bruce Melody nibwo yaje kwegukana icyo bita Salax Award muri kategori ya Best R&B Artist. Uyu Bruce Melody yaje kucyegukana 2016 yarongeye atwara Salax Award nanone muri kategori ya Best Male Artist, aha naho yatwaye igihembo. Gusa ariko Bruce Melody mu mwaka wa 2017 mu bihembo bita Hip Hop Awards, Bruce Melody indirimbo ye bita Turaberanye yaje kuba nominated. Gusa ariko ntiyabashije kwegukana icyo gihembo. Gusa ariko mu mwaka wa 2018 muri Salax Award Bruce Melody amaze kuyigiriye yarongeye atwara icyo bita Best Artist. 2018 umwaka w'amateka kuri Bruce Melody, ndetse kimwe mu bintu byahise bitwereka ko Bruce Melody ari umuhanzi uzagira kuri. Nibwo yaje kwegukana season ya 8 icyo bita Primus Guma Guma Superstar. Gusa ariko 2019 Salax Award yarongera ayisubira atwara icyo bita Best R&B Artist. 2019 nanone Salax Award ayitwara nka Best Male Artist arayicyura nanone. Gusa ariko mu mwaka wa 2019 nanone nibwo yatwayemo igihembo cya Best Summer Artist mu byo bita Kiss Summer Award. Bruce Melody yakomeje gukora ibintu byinshi bitandukanye. Gusa ariko nanone mu byo bita Hip Hop Awards indirimbo ye bita Embelazo indirimbo yaje kuba nominated. Gusa ariko ntago yabashije kwegukana igihembo. Gusa ariko
ariko muri hip hop ibihembo yari amaze igihe kinini arwanira Rebecca azabyegukana 2019 nibwo yaje kucyegukana atwaramo icyo bita video of the year, indirimbo bita Broka irabimukorera. Gusa ariko 2021 nibyo bita The Choice Awards, Bruce Melody yaje kuba Artist of the Year. 2021 muri Kiss Summer Award aba Best Summer Artist. 2023 nibwo amateka yanditse na n'ubu tukivuga, nibwo yaje gutwara icyo bita Best Rwandan Artist mu cyo bita Trace Award. Bruce Melody kugeza kuri uyu munsi ni umwe mu bahanzi bubaho cyane ndetse ufite n'umutungo ukomeye cyane ubarirwa mu mamiliyari. Mwibutsa yuko Bruce Melody yaje kugura icyo bita Brabus, imwe mu bintu byavugishije abantu mu gihugu cy'u Rwanda, noneho ibintu binini mu bitangazamakuru ndetse na bamwe mu bantu bakomeye cyane tubona mu nzego za leta bigaruka. Gusa ariko Bruce Melody ni umwe mu bantu bakorana na company zikomeye, haba kubamamariza ndetse no kumenyekanisha ibikorwa byabo. Bruce Melody yagiye akorana n'ibyo bita Tekino, Kigali Arena, akorana n'inganda z'inzoga nka Broka, MTN. Bruce Melody yaje no kugira uruhare rukomeye mu gutangaza ndetse no gushyira hanze igitangazamakuru bita Isibo TV mu mwaka 2020. Kandi Bruce Melody kugeza kuri uyu munsi ni umwe mu bahanzi bakomeye kandi banakurirwa na benshi mu mahanga afite. Gusa ariko Bruce Melody ndaje nsoreze kuri aya mateka ye, yigize kwandika amateka yo gusinyira amafaranga saga miliyari y'amanyarwanda. Ni imwe muri kontra zavugishije abantu. Gusa ariko na nuba abantu benshi baba bakibaza bati ese ni kontra ijyanye n'ibiki byone ko tutabibonamo, ni ikijyanye n'icyo bita food bundles. Ndagushimiye warungurikiranye muri aka kanya, nge nk'ibisanzwe ni Philox Aime, kandi subscribe, usige comment na like, tujye tubana buri munsi. Ibiganiro nk'ibi buryoheye amatwi n'ahandi bisanga ni kuri Philox TV show. Njye ubukurikirana ni Aime Philox. Ndagushimiye cyane muntu wanjye.